thaya chite veng te khumi am veng chin kha thleng khalo turangin a kilometer zat a hriat din kan lo khate uleka ala in tinge mala ki tumle ngoi te zona mi zo tir khang kalo sei lo hei ela hian ka lela ma hian saron lama kan LC chairman te dorpui lama kan LC chairman te LC member te ZPM lama ka thopui te phur mai ti hian ana nom khom ania ni e puring heta nen hian kan in benes sak khop maya eng tinge kan ti ve don hela hi katia puring heta hian kan LC hian kan poison nei hi tam vak lowa bethem peng kheng ku chu kan contractor hian ati thei mai karinga atia amora so helai bial to MLA minister kani bok na te pon yo me kai chuan chite kheng ku siam that ngei ka tum kong chu om mayang ni sum po kan zong mayang la lo apuk tur po kan zong mayang kan siam that klon tling ngei tur a ka ngai tok mai kai alo mo chief te veng lam pang le athang lam om ho tan chu da tham muan sak don le kan ria sayang khan bituk chin nei ania kilometer chu di za ti nia amaro chu bial to MLA in nei fudon emon le ti te tur khopin tanna thane mangaya chite vega theng kha thei tur ata pon ngai la ei mizoram in mel thar duam takanan kai alom mum kan ti lo thei lawa sayang khan sarkar ma sate nan ti sual le kan ti duai lawa ti thatam takan nei chu ti rual chuan tuna sarkar thar kanan muwa an ni thil ti thate po fakzel tur kan ni kan soi duwa